Салем достар, Minecraft арнасына қош келдіңіздер. Менде 16 подписчик жетті. Енді мен настройка көрсететін боламын. Негізінде 15 подписчигім, бірақ сіздер 16 подписчик қылып ашықтырсыздар. Өте көп рахмет. Енді мен настройканы көрсеттім. Бұл әзір емес. Немесе настройканы тексерсін. Сіздер білмейсіздер ғой. Ama настройканы өтірікті ойлайсыздар. Сол үшін мен настройкамды алмай қалуым мүмкін. Мен настройкамды көрсетемін. Ең бірінші настройкамды көрсетемін. Бірінші ордер настройка көрсету емес. Екінші мынаны тексеру. Çek kutuları. Bizden xizmet. Ana yerde katat menüye kirgenden sol so'ndan шығып Tanıştırman 1 2 3 Настройка кетті. Настройканы жазалыңыздар, бұл Poco'ға арналған, ал басқа біреулер басқа телефоннан көріп отырса, ол сіздерге жасалмайды. Бұл тек Poco'ға арналған. Poco X3 Pro. Жазып алыңыздар, Poco X3 Pro. Жазалыңыздар, оның дәптері бүкіліне жаза беріңіздер болады. Ал біз тексеретін боламыз. Як тексере бересіздер десеңіздер, мен басқа сразу там юнтидеш мана юнтине жыртам кішкене бір кішкене тормоздығым қосылып қалмаса бұл төртеу сәл тормоздан қосылып қалмаса бұл айыраматпыз. Я платмай. Ана займешь куда-то. Фаза займешь куда-то. Зазимщик пляка. Ультрамиссия зазимщик. Зазимщик не болады. Мен көресің деді. Зазимщик не болады. Қалай. Ой, курдочку важно, ладно,
Al dostum, sen gördün mü yani? Dostum görünce görünce. Şimdi ki ne yapsam daha göreyim. Ayağım. Acayip kötü mü? Hani kılıp evet, bir sıraz var. Zaman geçiyorsun. Bilmiyorum. Ben de asansın parçasından yemeğimiz var. Parçası. Gözünden bak. Yok gözünden kufa parçası o. Yemeğin parçası. Annemin parçası. Bunu görüyorum. Kızdırıp al git. Bana ben de gördün mü kolum. Hemen bir kolum. Yine bırak bu nasturka yazın. Bağını güzeliniz kuyruğunuzdan nasturka acı yazalım. Başka çiğdim bırak sel kol kızdırmaganlar için. Başka çimiyatır kol kızdırma ol gerek. Şimdi olsa boştan kol kızdırgan yok. Başka da şu an iyi bir onu şanslı dinlenene ananana budu dedi şanslı kardeşim. Dostlar hoşuna gitti. Sağ olun. Asıl like basıp tıklayınız. Sizler like basıp tıklayınız. Tıklaymışsınızdır. Bu oldu kilise bölümden. Başka telefonga nasıl ko'rsatayım al. Sizler like basıp tıklayıp süйтіп kommentariyaga translittingizde qanday telefonga nasıl ko'rsatayapsizlar. Like basıp tıklayınız. So'dan keyin yozasizlar. Sağ olun.